le yena ke nketse pedi fela ke tseba hore ke suit Mashopo ha ke mona le kgale ngwanaka a ko bone kgobo ya ngwana ya hutwa ka e ba go tse ka eng ke etelleng sure o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela seyalemoya se sebeletsang go apotlisa merero ya naga ntlafatso le go matlafatsa puso e ntle ya setšhaba ka setšhaba ka nnete ba bitsitse le lentswe la godimo ka nako tsotlhe wena e na le boemedi ditebekeng tsotlhe tsa lesong metseng le metsaneng wena Africa FM o hodise kgwebo kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao fela ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 2764 Dana Smith 00 tshaka bjalo ntate ka moeng tshaka bjalo go tla go buisana moeng seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba Putsalatso ke ya ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mohaleng kwano ke sentse ke na le ntate Smith Moteka ke mathetse ka mane ka Thabatseka Bokong mo eleng hore baahi ba ka mono ba ile ba tshwara melaellwa boshodung ba diphoofolo re ke re tlo utlwa bona sepolesa se ntse se so fihlella ha jwale yela ntate Smith boemo ba ditaba ke bofeng moholo wa ka sepolesa se ntse se so fihli ka moo ho ya lata melaellwa eo melaellwa eo o hokae ha re bua tje o ntsa le mo ha theko hela re utlwile hore monna enwa ke monna kapa ke mohlankana e ka hlele seboko ka yena gale a phonyowa ntate a go hlorefe hona se a utswitse ho le ho kae ka hara motso o le ho rena ona phonyowa ka sebopeo se feng de motho eno ka wena o ile khomo tsa motse ona ha bo mane a ga ni ka se ya le go motena za ka a ti lo an tsama tsore a di ka ga mana ka mare ka ti amalla ka mari mama ke no ga go bora go bra ma so a tshophola jwa ntate a tshophola jwa a sa bera ma so ya sa go ti mo masole a ha ka ba mmona kapa o se ile sesole ebo a hlabale ya masole a molelekisa jwale lona le atleile ho mo tshwara ka sebopeo se feng amuka da lita bare mona ga te ya motho bone bo bela la ga motho bongo ke te ke ntsha batho ba ga go ke tsa me go lotsela motane ntse mo go mane na ke a isa ni mo ha o sa mo ama ya ba bona sala sa mo bo aba ka ya ka mo bona o pino ga tu ya tu nda ya ti se sa sa nyana ke ke mo lo nyane ba tsena go a eng bona bona be ke mo ya ka motebo ka mo Inga mo weza wang ai bundati ido ipaterisi ya mona yo ipaterisi ya ba ga e mona tu aba sa ida ida ba ba mpa ke ka mogole ya tleleng mo tshwara ka teng o qadile ho utswane motho o utswa le mang o mong fela kapa ho etsa la ke ba ahi ba le ba tsebang le bona kapa ke batho ba ile sa ba tsebeng
ba dula ba sa be ba etsa ntsi se ka ntsi ke gape a rutima go bua go kela le matlo a matano ga go o sana le lelapa motho ana le la e ntse le mohlankana jwale ha le buisana le sepolesa a go hlo fana ka karabo ena ka bo wena se itseng sepolesa mo katse oh le tloetsang ka motho yo a sepolesa seo se kekeng sa molata mo bondate bona jwale boemo ba ditaba e se le bofeng ona thunya he banna jwale na fela motho a ntseng a thunya thunya tseo ntse di teng moo aha anda tswa ntse o tshwere jalo fela wa utlwa o ska ba beya mohala wa tseba mmamedi ehlile banna mess gau ke tla bela ga molata hape mmamedi wa tseba ehlile ke ha ke hlile ke fella mo ke suthela mess gau o na ntse a lokisa ntho tse ding ka nqena jalo o napaetse o tswela pele le wena ke mathela kae kae re ke tle mona fela mmamedi e tshogotso Medium Africa ke o dumedisa ke magabelo tlowe ke tlo bana tsebisana ba khatla ba bobedi eno re tla tsala pele ke dumela hantle hore kamane ka mo hona le melalo boshodu re tla fumana hore na ebe re ka tseba hore re ke re homo le kana la bophelo le ntse le tswela pele ho tsebisa setjhaba hore di ente tsa COVID-19 di ntse di fumana ditshintsa bophelo tse haufi le dibakeng tse ding tsa nakwana diente tsa COVID-19 di tshireletsa bophelo di thibela ho kula ho boima le ho kena sepetlele ka lebaka COVID-19 di boetse di thusa sesole sa hao sa mmele ho lwantsha COVID-19 ho ka ba le matshwao a tlwaelehileng a nakwana kapa sebeteng ho batho ba bang kamora ho enta jwalo ka ho opelwa ke hlooho mesifa e opang ho nyekelwa ke pelo motjheso kapa serame ho opa ha sephaka se entilweng mokgathala le kgopho le tlwaelehileng le a mang o ka theola a mang a matshwao ana ka ho phomola ho nwa metsi kgafetsa ho se pikiti kapa ho se sidile moo entilweng le ho se itshireletsa mmoho le bao o ba ratang foneng COVID-19 setsing sa bophelo sa haufi le wena mahala tswela pele ho latela dipelo tsa COVID-19 le tataiso ya lekala la bophelo la hao seo entile rona semankwana hlapa matsoho kgafetsa sia sebaka dipakeng tsa hao le batho ba bang molaetsa o na le ho tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng